Bueno, este é el torno de media volta, ten dous pés clavados nel suelo, nel terrén, el banco pola parte de arriba, despois dous pinchos que son os que sujetan a pieza, por un lado el punto e el contrapunto, e nel medio vai a rebola. Esta pieza que é a que vai clavada na pieza que vayamos a tornear, leva os pinchos na punta para clavalos na madeira a tornear. Despois leva un pedal abaixo para pisar, para que gire a pieza. Na parte de atrás, el pau de atrás de apoyarse para estar máis cómodo aquí nel torno, e na parte de alante el apoio das ferramentas, que son legras, este tipo de cuchillas que se usan aquí no torno. Con elas xa vamos dando forma á pieza.